Tik deui. Leungeun. Sederhana tapi nikmat pemirsa, sambal tarasi. Sambal tarasi na anu pedas gurih asem nikmat pemirsa. Tuh favorit sambal tarasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma barik ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkedel sambal tarasi. Bismillah. Kurang harong. Wah, daun sintrong pemirsa. Sambal tarasi. Mangga taruang kasadayana. Nok asin. Diaduk sambal tarasina. Mantapnya. Sambal tarasina enak pisan pemirsa. Wah. Wah, di kungkurahan. Mantapnya.
Asli enak pemirsa, surga dunia. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin.